Pediang semua bahaya pi sa ketup ke history. Ha kapang ye thoye pi ya ke history jong ke perthai. Barha kini ke video nan ye thoye pi ya ke history jong ke jingwan ki Kristan hari India. Ha to pia ju perkhat. Sepang kapor banen komle ba ki Kristan kilwan poi ke jinet beper jong ke India. Ha ke history la jungen bau apostol Thomas uluan ra ikanyam Kristan si India. Ha usnam san puar idi. Mudur ya katak jingya ingti. Lengba ki du beklantip kabalwan rai Thomas syag kenro jong ke Kerala. Hang ni ulas sengnya ki hinyau turi kibalang. Kibala tip menta kum ki Seven Church. Kibalong keten rai jong ki Kristan hari India. Henry kat ba kini tok kana sepang kini jing wan jong Thomas kalong ke besenguk tenan kalong ke badang tam man ken mau bakam dan ke jing sisa ke babiang pura wan pen skemnya kini ke jing kam. De namar kata ke jing hikai sepang ke jing tre jong Thomas kadang im ke jing net jong ki Kristan. Ha kani kecaka lembah kejeng paktin dah kini temen hadu menta. Habang yui rinya lenti jong apostol Thomas kum tenra jong Kristan hari India. Kejeng lenti jong kani kejeng nen kam syam lakut tahang ta. Kum ta kai kabaji hadin. Kum no gi Kristan kelak-lalong ne kenhunrit Kerala. Sya kejeng kabahe hari India. Kejeng lenti jong ki Kristan hari India. Kala im hadin bagi Portugis. Kilawan hakis pasnem kebakatsan. Ki Portugis ki balawan pansin syar ki lentiat jong ke kayi bat ban penyat syaprang ya ki Kristan kila syam ba ki India kalong kecaka kebabiang ya kini kejing penujung ki haba kejing elap jenet kala sedang kekerteng jong Saint Francis Xavier kapau ba hangni kapor Francis Xavier ubalong we nek no penyat jong ke Jesuit order ulai ti lade ban penyat syaprang ya ki Kristan kejing tre hitam jong kilam pelong ya konhon Kristan beskem ha gibenta syati kamtam hangguwa haba kapor kaya syaprang kejing penjak sensar kalalet na ki Portugis sya ki British ki baper na ki Portugis kim syam lalong ki bapen bor kejing net Kristan Henry kejing penjak ya ka Church of England ha India ha ki senam banengkong jong spa senam bakat pra kalalong kebenta kepongsan ha kejing kala jong ki Kristan ha kini kari ke Church of England kebahadin latip kum ke Anglican Church kalau kelalong kebor ke bakrau ha kejinget ha kapor bagi parengkian sinsar ya India kinoya lap Kristan lagi kenhon beper kilawan si India lagi sepangut barman la way po way ula dan kurkom cengu ban penyak syaprang ya kejinget Kristan kila tay ya kejak tray mission kila sinagi balang ban kila tray sitom ban penkelaniam ya kipet ba sya ki Kristan haba kidang persang ya kani kila mal ya kejinget kun ban kejing persya na kipet ba Henry ke bakam kongsan kalong ba klasai ya kiso kawai na kibenta balai yarap ba kejing por jaki Kristan ha kapor sinsar pareng kadai kejing penjat jaki skul Kristan kini ki skul berkecaka puli ha kabaki ajin lang jing start bar kejing hikai sepang ki imlang kesalang kila longru kilat ban penjat syaprang ya kejing Kristan kila wan ra kejing long jing man batamai kebala kontubru ya kilong India hakir kom perkan kibal kersiu hadin katukan di por ini ki skul kila gelalong si benta kebaklan hakim nang salang jong keri kebal pun skam susu ya ki Kristan ha kejingen Henry kejing por jang ki Kristan hari India kam syam lakut ha kapor sencar di pareng hadin bak India kalau yo jengit lon kumno ki Kristan kelia syaprang akan keri pabala banjit ialah ke jong kelenti ha kejingen haba keri India kalau yo jengit lon keri di sencar jong keri kalau pun kebor ke ba ban yo jengit lon ha kaniam kani kalau ailat ki Kristan kindang ya ki syaprang lem jing thut kejing long beper jong kinyam India kalau ai kejing lalu je ki kenhon Kristan ban mani ban penyak syaprang ya kejing jengki ki jaka pulih Kristan bat ki hospital ki long ki benta kongsan hak ni kespas nem tamai kila kelalong ki slam teng ai jing nang jing stan bat kejing semua bapaka kabala penkelai di nang salang jong keri ki school ki college bat ki hospital ki bala penyak de ki kenhon Kristan kila long ki dak teng jing ai jing sakri bat kejing ai jing kemen hakri India ki bala irap ha hak roi kapar jong keri hak kom ka bakrau Henry kini kejing lenti kam semlong klam jinge ha kini kejuk menta nilai iya kejing ja bala suja marmar jong kejing pemis suatu jinge kabala long kejing ya ki Kristan ha India wala ki don kini kejing kejing ya ine bad kejing la ban pen kala kalenti jong ki Kristan kalong ke besong seluruh kejing long kerhai jong ki Kristan ha India kalong kesaki jong kejing karpang jong kini keri ha culture bat kaniam kejing don rengkat jong kini kejing kaya tho ya kabensim jong kejing Aisyah bar kejing snokti kebapun syonglong rem ya keri India ha kapor batang san minen ngala batai leng ba kejing lenti jong Kristan India
Nengkong nilapay siya katan raya jang jingwan jang apostol Thomas hagas paas nem badengkong ubalawan raya kani kejingan siya kani kadiri tumen kisembay ba ulabed kilane bat kilusdang bansay kiso ha kibenta ba per jong kari lengba kis paas nem Andrei kejing por ke basisya kalajia ha kapor bagi pereng kisensyar haba ki bor Europe kilwan la rengkan bat ki ya kejingnya cuki kabala yalam syar jengki ustad jangki kristan hari India Adin bakari kali ojing lelon kani kejingat kali snokri bat kui pat kini hari India kabala panlong bagi kristan kin la banya snok rengkan bat ki imlang salang kebarit bat kebahe hadu menta ki kristan kidang im bat kadang ki usyafrang kabayai dan lang hala kejong jing sengop kerpang kum kejingat hari India kat ba kadang ne scam makin rim bat ki kendon jong kejingat pet ba na kejing sedang rit adu kejing sedang mementa ki kristan hai India ki atho ya kakana syapang kejingan kejingnya ini bat kejing la ban pengkela kani kejingnya lenti kampat kot handrai kedangai peteng ha kini gisi bementaru kublai sibon